Sunok swabon, mana tidak insanan. Ukuran nipih kasadop. Tumbay anak udah ngolong toko kasadop. Ko adi olong tu aswab bener pasik. Iha nako bainom no pasik aku di pukul 2 misusuab. Nadi nakodop tu medis aku di koloboy. Puji Tuhan tu kapagiampay ta kakasari dot kasuaban da bayno. Bayno 9 hari bulan hari Isnin. Segera nepad niya galit ti harasok kuhom. Hari Isnin na rin. Anarulongon hari Isnin. Ano pa di asaraw tadaw hari numad di bay na kam. Intan na parasok. Hari Isnin to ilo arasok gisyo ka. Kaya sanang kasabon ko marati din sanan. Inapay dito no di nga miyampay tako dit gereja daerah Baluran lagu dusun di Tino ada negeri yang amat indah. Oke, jadi haron pot ipagilitan do kayo da harohot terutama ti harot channel YouTube orohian kau udah gunawan dati puji-pujian lagu-lagu rohani bunyi ya popoy lah ko dah tu iho nga aku ko lum nunuh channel kaitit gue mau itu tambalut dati har channel YouTube terutama dari segi kerohanian nga ya ilan ngaran ki mo gisusuay na pangaranom iya di nga ako di kayo ngailo jadi haran po ham nila takod pagisi saan lah. Hari 2 di bain lagi hari 2 ka bain hari 2 ke hari 3 Elda. Hari 3 di bain hoy. Iya, mada di rohay ai tahun itu asala nga di tadaw ge. Kaya harus harita itu tin no kura dito susuai di tadaw bain nga manta katino lah. Oke, ata ka po katilambusam yampay ta ka po di Kausikahan Production det kasuaban na bayno. Jadi katalib patiham misi sa takod isuang sambayang. Ini dadamo ti diham may padati pasti kayak tambalut dati lah. Mau disusuai atau purimana tori limo datau sinduala kada ketongo haroson lihon nong gitambalut Yesus kasasarit korong memodui ay soko iran sinodaw kadang ketong Yesus nasong lihon masuk
Tako song ko surot ako dinangaan takan korwol ginaw din po sara kada katongo haro ison lihon haro son dihon no kita balut Yesus kasasalit korongo momoduli ay soko iran sinunong kada kotongo Yesus na sondihon haron sondihon no kita balut Yesus kasasalit korongo momoduli ay soko iran sinunong kada kotongo Yesus na sondihon ay soko iran sinunong kada kotongo Yesus na sondihon kada kotongo sondilo di Yesus. Kano misi sa taka adat isong sambayang kinarahingan isong kerajaan sorga om si kawiyahay tu alumis kaguti kasiwatan dahay da kaswaban da no mo kiano yahay dahi nakod mangintang dahay gisambo iti na kasiwatan iti nga aguna dahay isuang perbaktian tinasamayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus amen. Oke, senang kasabon insan po kung madati da insanan. Ako kurang na di tabar di bay no. Nasala, mati ko pita daw bay nasi. Andasan ko di hari Isnin ni gibay no hoy. Ay ya. Sa kira na pa dari daharot ay batas demi rubatad tadaw iyotih kaham hom nasala na di ka piyagi tumbayan ako iti nagigiat kakuaan at kinarahingan tinanto akarikatan daw to miyagal na panda doha to asala tadaw nga ano di kontok nga uli ka rin adi tinanto atadaw it asala ka amo nga mandadahan tanda pa di nga ini. Oke. Ay man ko sari tawa dati no nakura to asala tadaw ko kibay no pa nga ayat no pod man dati ukabay maya dito pelajaran dot buku menjadi murid setiap hari nga iswang 9 hari bulan 9 di matubay lagi hingga na pud asala tadaw nga kada pud asala tulan tadaw tarik iswang dati Yesaya 28 ayat 23 pakinangaw no rangoho no borasku intangay no pakinangaw no pengkurgadil nunuhat suara tunih may no pombangan na talinganu pakinangaw no tunih ku intangay no pakinangaw no borasku pasanglah telinga dan dengarkanlah suaraku, perhatikanlah dan dengarkanlah perkataanku. Yesaya 28 ayat 23. Oke,
ina pahit perlu datit ay laan dahil lo nga ilo na perkataanku na pa nga huruf kecil kamayan na pala nga iti na po boros iti ayat iti nga iti na po ayat iti nga okon ko Yesus samboros sakira po kinarahingan na samboros nga ataupun ketuhanan na samboros sila nga ilan na po ke nga huruf besar. Oke, jadi perlu datit oratian ilo lah oke. Jadi ilo dapat disamboros sila akan ke yo akan ke kinarahingan ba kumayanku dahila nga numan pangamo itit ayat dat maya ti pelajaran dati dat kasuaban da bayna harot sanginan na tasuh karahian ko pati boros sa dusun iti nga kontak na ko pilat miagal ko iti pamungaran oke miagal na po ko seekor kanapod dan malayo nga iati na po hom sanginan dua ekor kan po nga dua tinan ngano pa di ratia ila dem malayo lang nga ekor kan po di nga dahay na po borasam tiki nga kagumuhan na po orang ko nga tikiw ka mungkin da iti na po nga kinapagi sisaan na di boras iti bo hare dan liwan hare dan nga paduli nuno po yang penting dusun liwan ko ano po ilan nuno dusun nga yang penting dusun iri na riba dat ay so idi kamo na pakar bahasa takoti dat yang penting dusun pakayan to ko bahasa pasar ko bahasa standar dusun ka paing kuro imiagalilat po tudukan nila sikulan nga hingga na po yang penting dusun oke jadi sanginan dua tinan saraw ko dihit sarita tambalut aku di nakailam atapat kapiyati nga miagalit luyar-luyari dade nga aduya imagya daharatit minamuhaboy matu okon ka minamuhaboy mini bisara jadi kadanda na di titiso kontok di turuot tinanda karabaw ilan takon nagenda ti bisarad orikat na panday kamandat anuan di hukuman kahom urayan po lagi turu tinan karabaw ako na edit tulun ka 7 ekor karabaw ngayon na di tulun pamalit tiki karabaw tiki naman di ngon di tahako isay ya di hot menari mo tiki-tiki nagi nga sayra no pa din numan pagi baras-baras saya nga nakamanangi ka kayo ni panahak katiki 7 ekor karabaw ka jadi ay pa nangabon na tira na pa ikur nga ikur na mah nga iti na pa boras dati boras sa dusun nga sanginan ka nga 1 ekor ka mo yun di 2 anginan 2 malayo 2 tinan kanda pa nga 2 ekor lah jadi ino pahit kapamakayan takati boras nga lebih tepat ino pa di ailan ko bayan na pa di nga 1 ekor badan kadi
ya di pakaian deh di pakaian ni satu ekor nggak mesti orang tandi badan. Jadi cabaran kumatit guru-guru bahasa Malaysia may jadi won saya istilah ekor di miagaliti dan dusun tu sanginan ka dua tinan akan ko isa tiki dua tiki ka Malayo na padi nga satu badan ka nga yun didit susuhay na di karangahan miagal ko itit dia dia katutu opoting tampilingan na pakati opoting puralan nga duo ka kaming sumakit kulum atapat kapiya puralan kadati nga malayo na pa di di puralan malayo bobos-bobos sa garisan tangan no okay? Kumun boleh mo tibor sa dusun lapap no di lapapot malayo tapak kaki nga ako ni kaki nga dusun na pa nga lapap kano pa nga ilo na lukap okay? Dia oy boleh okay, jadi itinapos iso keluarga tinga harus sanginan na taso dilo det akoro it bansa di pasusuangan matu walay sayra na po dot ay piniara dilo lo nga ikambayan dilo inapay taso hidi nga hinamod sanong bingung boyo ka rohyani tasud mimpanaw da ihirit kabuturan inapay kabuturan di nga hiril likud walay di lo jadi saya rano pad ukabon it titigawon ay tatabon nga tokom tumang usay taso hom in taso daw na patay lano may kayaw di hirid saliwan tu padang kabuturan nuno po palogoson nga asimbayan na po mintang ko si taso nga misway at kawayaon dahirid daw likod walay ihirig gulo ina pa ihirig likod nga kabuturan suka na po ditasod pa yung kuro na po hingga na po mingkaraw suk kahirid padang hirig kabuturan nga hirid na po gulo daw walay nga harati talunalun akan na po kaharati talunalun nga gumu nagi itit kamayandat arnabosan tangkus-tangkus hari saliwan mungkin dahar tango manuk-manuk jadi ko saliwan na pay taso diri nga to kum ano pusus sa mintangkus mo may pinggu sa edit nuno na pay harod diri ina pa dit ko podasihan dati lo nga sigag kadid alanggar at ang karita kapengkuro jadi mantad ko kanta kanidi moda si dia haidet apatay tasuh kadisang ano nganu mandi dia tudu kaidet isa oboras ino pay boras si di nga duduk jadi saya radet ukabanit itatabuan sumuli wanita su nga barasandet duduk kana pohom mirikaw nanday tasud deh mirikaw na itasod giso buat ay mo boros kago hisang ano dot miagal ko ba pamanaw ano po mamanaw no ingkakat miagal din sayra na pa din numandela tudukad duduk ka nga ay milahri delad intangan dot salamat ka amo it kawawayaon sa kira na panda salamatom bah pamanaw kan po mamanaw nundo jadi irin na di kalabihan nila tasuhin lang sayra na po di hirili ko dawalay nga asimbayan ni siya mimpanaw sayra na hirid dapan hirig guluh dawalay nga suhon dat mirikaw mirikaw na siya ay so pabahaya suhon na gidi sa kanod mingkakat mamanaw tok aramay dali ditasog ulum pa yung kurag yak pe wakan to milat tudukan na taso
bobosku nu mate diahom kuno kay laman duduk ke tasu milo na tudukan dat mumang nga kada kana po may mumboyo mangusig gened igi pagi tasu hom kada kanga okon nagid ausahan kamu nga tokom tuludan na mati at sapi-sapi irit okon pa di man iri kau ka nga ginda ilan it umbalan ko piala. Jadi iri na di kalabihan nila taso da sinarita dahil nila. Sayra na pa di makinangawi taso da suludan nga ina pa di hit kanta-kanda haro bahaya haro hit patut to ngayon di taso gusawo nga di kajadi di. Sekira na pa ay taso makinangod iri kau kahom saliwan ni siyom ngambet hara karita tinumalik nga naulakan ampakan no kapasian di taso ya kayo na po ipain sa makatalo-nalo na walay asaru to kono kawayatit lakan no taso lakan no manok anagi kadaw insalaan dat tulun nga hari kumalat alanggar no okay. Sisian ni gala. Jadi iri ni kantakan awayan dati na kumbalo kun insan dat harum mo suarat ta antakan ide sa depan hari Minggu. Jadi lebih kurang ke haro 30 menit ta tindalanon nakalambat ako no di ko pwede haro padit 15 menit ori kata pukul 2 nga numbalan ko na manaray talunalun ori ko ti 13 menit nga yun ang pututan ganto wow bandi totoso dat mangulok mamansa ko tumaw korikat na di hirid isa kawalayan haro manok susuai gaya ti manuk ket iti na pagya manuk iti nga miyang papi ngamato gi. Jadi sayra na pod mantadta ko po nang igalibang nga ina po dihit mata di manuk nga po nang igalibang mintong. Jadi kita na po siya nga ikarita mantad hilo katakan da iya tihitinan di manuk lah manuk di sarita bay no iya titinan di manuk hiti hatuluh ina pa ikarita nga panungi galibang hititinan ki. Jadi pamanahon apa di manok nga may dihilo iya timamanaw kasi yung minintang hilo nga harakarita guli siya minintang tilo nga pengkukura di pagulian na gidi kagus siya tugari na di manok di nga susuai gaya tidak manok kumatad may paping gaya gaya kano pun da siya minta nga iya di pun nangi galibang kasi siya minta nga panangiwanan nandam iri nando gumuli nando siya nga alanggar nando iya di kantor gaya kalanggar marit tanda hada gina-ginayo mo nga ambahar tanganak wagud manaw panaw diri taon nalun nga ako na di minundorong gat kumuisa kamu di siya ko di tumbukan kumudua nga hararaw ko ayah tilambos ako na pa minamanaw karikat hiri katali mo suarat may ko na di teleponay hara anggota dati ida hirik kinaya na hindi kangkos siya ayah makitulong ako dadit dat mangilad harmanuk ko na ulakan ko dihino ditino bakang ko jadi man ko dadi ila ayam isa-isa ngano di manuk tu man ko di bayaray kang ko siya nga no pada adi man membayar isay membayar runtik kad mo nang kialala na di ki membayar runtik kilo manuk ka sakira ganda mo ito ka lapur at miyagal kahila pulis sila traffic nga memang kasala na gati mamiyara binatanggot paiduduan hila talunalun
tepat kepiah. Jadi uhata ku hit anggota tadi may ilayam isay harmanuk katandahan no lakan ku dite no man ku dadi bayaray minuhat aku tiadi nga akon maka haratusin ku limo penuh pada rigit tapi giti tempoy on ku no padaan membayar kata soro ko nga no kadi siya dat ayah pasar katoh no gimatu di manuk idi ka ay mo ngurahiri dadaw na manok ko maitalon-alon dat agumu na banaw lakanid di kasi nga deho na patid asaraw iho nga mamiara ako'y manok antakanid di jadi apurimanan ko payong kukura para saan dat tulun dat na po ipiaraon daw nga apatay sama dad ontak ko sakit teko miyagali dito ontak kamalangan lah jadi irdadit bianan ko dadit isang ano di manok kon pendo kaupusan no gi kadis siya dia ay tagalo bayaran iri doho bodi kasih nga to odo ko di siya nga ay mo dagadi asan nang ginawod akan dadi ketemu dan na mangulak nga ay tagali di pasar doho bodi kasih agumu na nawlakanid manok ko dalan na may talon-alon ka. Jadi saya na padi dat amilat aduhan nga irin dat kontak na kamalangan apatay pengkuro ge. Jadi ilat pipi around datilo nga haro hikantakan dat paparikat dat pagyang hitang-hitan gara-gara dat binatang piarawan na milad papitong kiad dati papitogod no papiyon som naturas gara-gara lo binatang miyagal ka taso ilat ang manok milam mo monsed itinapat ipagilit magisungkad tukad berjiran nga magiyan sa baturas sarahoy purimanan no mati datiri dat yedit milay ragon no pakayon itit pipiaraon dat papigogol tangolun ke patay na po manok isilad ola ka na may gagol may lolo ano pa diragan na ba kontak ka na dia di nga tapat kapiya sayran po na kaupusan na tipipiarawan nga mintalang ngayon nanday ginawad hino pakatundotid dilo sorga ka kaupusan no po hit taso dat kagal-kagalon piya nga harap minta langay nanday ginawod kasuang tu disuruh gahit itasud ti ka da ay na kayo kamuyin da doso ka harangay na iti di nga ay milakura ni rila ina pa naratian dati ay iti natulun na salamatan da sumano no po di manod binatang ti pamagunan dat hilo na po pamagunan daw agom lobi ko sa nung binatang binaras gyad hilag kitabid dit kano po siya piano hit para gaso nga miyampay dit kambing ka itong singa makandat sakot miyampay dit sapi jadi no pa di mandat binatang hit pamagunan ang lumis sa hilag natagal lah iho nga roh yan ko da mo mimiara iti nga iti na doho na pamusarahan ng mo naginda po mimiara binatang tinan po sendiri nga ipiara kanat na sa oraw ko nga roh yan udah gya haroy minat ya jadi sera na po atudukan ni kadaw lebih binatang nga ilo nga milim makinongong ino pa dihit pakayan nila tulun nila dat moed salamat nila taso daw nga tinudukan na mirikaw irikaw sayra na pod atudukan na mirikaw nga ino pa di taso nga konsado man tadi kabaling kahangan miagal ka kamalangan milah nagi kadaw barasan dat man tadi natudukan na mirikaw kanu di mangilagil dat kapiyangitan dat sungkad tukad itit itisam ti sa walay katakan da ano po natudukan ni taso di mirikaw
ngono pa siya gusawa imano ko apatay nandam na mi gogol lagi andahi sa piwalay nga uli karena natudukan nam minto nga dahil taso di manok nga irikaw ko nga mirikaw to mo ba taso okay ore tandi lo mirikaw awal 20 menit po pukul 6 ino pa di tadaw di kanihab nga minayahay hilod nugari dia sitar sesalungan kari kawasan Ponsiangan matu hilod di ihilo nag asamak na kaman na sampadan Indonesia naragat karita di pasar daerah Kaningaw dahilo pasar Giftor jadi panalipon dari siya makitulong aditi ka karait na po makitulong iti tambalo tam tulungan ka mo o sadu na gini ba't pamanahon na pa di nga lebih kurang 5 jam kapalid pa di kago lebih kurang 50 kilometer di kanihab kapalid na di nga may dadi lapos sa hilak kalabakan o kito na di nga tagutid nga ni dit gaja ipingiwakay nga to tumongob-tongob budadi jadi pagindalanan do sa linay dat 5 jam iralan nga akon igarabol haray makoy akon ko garabol itanad aragang talamo minisaguli na padiham hopo de jam paingiri ka do po de jam nga tukoy kangku di elda tibin tu isya nangatan ko isya kangku siya saudara dia pamarait dahil siya di ba saudara sa pamagunan kangku siya tuk sumandak pada adit imisisinta nagi saudara tayon nagi adit asadu ki kangku siya kairak po isya iya isya matu nga iya di tasarodi iya di kapehma ki saruhan pag ina kayo may karuhang kayo may sisinta nagi nga asasado nga akon nagid orahyan dat kan bigid sama-sama tindalanan ki happy ami sarita kodop petiso nga aramay no pagi ulum na kuro dito yun di umbalo di dondo to gaki-gaki no di ngay di nga agangaw ka jadi hopo da jam tindalanon om impira di Mumbai may sabu minum nga paninumon minum nga mabusabu om tokoy hopo da jam mo paingirikaw ay asimbayan ko piyo nga kuren pa dia din nawahian ko nga puji Tuhan tu ina pa di pinaulian dahayom aya rin masambuti nga ay butak nagritaya ragulo ang pasanong ito nakalapos si ba sinumusuhot di pasar gitar nga pipurimon kupad ay siya kalapos at kambara-kambara na may wayad may galidiralan nga uhupan ba kinarahengan na pastor kadig sanang napatujuan ng kalapos si ba sanang tujuan puji Tuhan tu miyam pay ta kay kasabon na bay no rumasam na pati saudara ata na matitimuli kako siya dat tok obubuli bugak piralanam kagigirid no gi ko onsoy nedit boling kakakping ko huway katalib na kapiyahan di tangara ato merasam alamaw na di nga kang kusiyang padulil rumasam mo nakatalib to po ulom ko kuron ni pasar Giftor hindi nga hindi kinarahingan man tamang di ba kagi jadi ilo dadid kalihuay nga di tadaw ondas did hari Isnin lagi bay no taw-taw hari Selasa no hari 2 no kadi dong kagumuan nga inapay dan hari ke-7 hari 3 no ti di bay no gi jadi hopo de jambot
pengirikaw simbayan simbayan lah simbayan ni di Indo nga alahid na po ni ko pengirikaw ay kawaya na di gambatan dat kasilap-silap patakuri nga hirinad arato nga kumaraw pa ko mirikaw rumuhok ko di tangan naruh tamod nga kumarawi lapap ay sa pakayaan nga mirikaw na po di okay. Jadi oritan na po di dati lo mirikaw harot pira-pira ayat na retan da iswang da kitab di antara na po di nga ako inay humla nga semana pa secara umum di antara na po di na retan da karay titit kaboboyuhon dati dari segi da disiplin da pangingirikaw sira na po may ikaw iwalay da tulon nga irikaw ko na hirid pamimihidan ka na kan mo na kapaya ka iya diri ba irikaw ko na di hirid aulakan rati na pala aulakan nila nga ihiris sirang to itinapagawala iti nga haray gay tirikohon ki nga kanupod it pagangatan dahil nga mirikaw ko hiris sirang ka to nakura sayra na pa mirikaw ko hirit tirikohon ina pa isuang walay di nga haro na hitulundat napili di lang mirikaw di hirit-tirikohon nga kinsilon ko nando nga hirin nando hit tingayam mo ay gigina ki mantada pangkat sinuho ko di mirikaw di rid amu pangkat jadi pagangatan no di hirid di nga may kanupad iwalay tulun nga mirikaw ko di hirid pangkat ka mirikaw na po na hirid pangkat kandadit isangan walayom ay akan bagya ko hinohiti ko mirikaw kad ihirid pangkat nga tau kom pangkat dan ito kurimanan nga umbala pagid ay haro na mati di tulun dat mirikaw di hino nga dilo kad ihiri sirang nga to kom rumagang paturos jadi ilo na di antara depan huan pagangatan kara iti timirikaw ay atumbayaan ako dat iti mirikaw nga iso aralandet mangantob to tit tumogod sira no pa tumogod to ko paingkakat ko no po nga kacandurungan no pa dati nga mumang sakira no paingkakat nga sakira no po tumogod to ko pagangatan no po nga mirikaw o tawgod yan no pairikaw no nga pondo katampurasi ko piyo nga paingkakat ka no pumatim ade kano pondo munda nun dogi katampurasi dia nga pairikaw ko no pohom hay ko piyo jadi pagangatan pa kadi diri di nga sakira no po tumogod mogod togod ka no pohom paingkakat ka no po mirikaw kay rikaw mogod togo di kasari lumatan ada di milay umbalan iti gi tumogod ka na po mogod togod lumatan lah pailatan ko nando mogod togod kay kasari may ponso tumonso napakaganda nga kasagit ta kando kasagit na tinan gi saro ko di tahun 2009 dahil wonod mamalanja nande elda sumail makanda soto ayam manta di palainan wanita kakanin na soto ayam mahita ko pati sa kirim kasi dat panginsagit to ginawa umbalan na gyud tumogod do may pakan da sa kirim kulom kasagit to ginawa gi jadi sira na pandod kaponso nga tumogo di kasari nga memang guntagod kana kanda ditid guntagod kana ano la Korea guntagod jadi sira na patumogod nga mumbalo mirikaw megali taso diteno amo na mundali to asal mundali siya nga bahaya
iya ti di nga sira no pat tumugod pairikaw ko no pat diham akan no pa kondalid dim ay bahaya iri api akan da taso boras no nga pamila kamen bahaya nga asal mingkakat ka mangigit ta barang ngodangol ko no bahaya na di katampurasi nga ya di mati sakira na pad sangingiri ka to ko gi pananarita na di tamburi iti so taburo sa panarita tamburi dong tuong pananarita na di tamburi ay lan ta kay mo dasi iti tangolo dat sangkayli tila ano pa min kayli nga minsili ki mandad po di say manangkus ingkakat mo titi so nga o insanan nga miningkakat ingkakat nga insan no minanangkus jadi iti mo dasi nga sa lagi pa ingiri ka ko kumano pa di nga atanang ta pa diri nga salaming kakata munda dumatip manangkus sirit ya di jadi akon na ka iti tumagod iti mo dasi nga mirikaw milahi kamoyan at isa papain siriba di kapurimanan dati modasih ka na po sa sangulon kada panangkus sigara na modasih tamburyo manangkus ka na po dim akon nagid ahuyan kasado ngay nam akon nagid agubo kasindualan nga modasih ka na po mirikaw nagi mirikaw mo nakando sandit ilimput tu kaganda ando ko ng tamburyo di tilikod ki mo nagisandi ham mun mirikaw pansandi yati na patu katumbayan nam sumambayang ya ki modasi na pandam abulin na mungkodom abulitin na sumambayang pongkalat ka o saraw di mungkodom nga modasi di kalat nga paingirak kahirid dapan ki pongkalat nga jadi salah sumambayang akan benda sa sangulun jadi iti modasi nga iso miagalo ditaso to kasalamatin ditaso ihati nga mirikaw to kono pom kita bertenang sumambayang nah katagaki modasi di tumugod ko nga mirikaw moros-boros ko kada po mingkakat pasalamat to ko mumang Oke, jadi kalimpupusan na pelajaran dati harawalu pa di minit pagangatan na pa dihitid iti pelajaran dati dat kasuaban na bahay na nga sayra na pad ata ko po katangkiad dot mantada iwalay kana pa dihiti nga sanang damirikaw to ko po nunu tujuan damirikaw tujuan na pamirikaw nga rumamut ako ba kumakin na rohingan ka iyahay na pa di tanganak po bujang po nga pagangatan na pa di isuang na kaluarga nga manikid na po ko 5 na kasuaban pasikan nga insananom sumambayang toko tanganak na po hamilaw pati diyan nga ayah na po nakatuwa nakalahing nakupang nakakikang ngano na pa di ang tay musik ka sumambayang suway nakapurimanan jadi mentok dati isuang na keluarga terutama di mga korok po tanganak milah na po haradala timpu dat pagangatan dati da sumambayang miagalilat pagangatan na pelajaran dati debay no ato ko po kapanaw mantadit walay dati mirikaw to ko pa sumambayang ilatanganak nga milahi ubasan na dat duo nahitik mila na po ubasan iti duo dat untuk to panimpunan kumayso mamalapik kumut umbalan to kanad maminsuho ilatanakat apa sikam lapihan na kumut kumoduo opasik teka pasikan magangat na sumambayang sa kira na pad mila pa may sikul
pagangatan pa kumadati nga pasikan dati letang anak okon kebarasan na moy sikul ka nga pasikan dati sumambayang pasik kana sumambayang pasik sumambayang okon ni ka pasik may sikul ka nga man dati tanamay pamusarahan dilad asal lo pasik nga sumambayang atau sorong hali piad ikomoyan dat ajadi pia rutin kaubasanan tabiat iti sumambayang milahid haray tulun dat argue dat mana bagus jadi rutin ini doa berdoa ka nga doha na po pendapatom oso-oso nang po jadi rutin ke langsung sumambayang ki miaga leman dati dusun paduli dat pengkura pia dusun no nga dusun po oso-oso nang pondok ka itamo boro sa dusun ki ya di kamoyan ko di ba jadi halik piad asilik kaubasanan iti sumambayang jadi rutin nga oso-oso nang pondok ka sumambayang sakir na pongon pagalor ganom arat piadi kawawayan nga oso-oso nang pondok ka rogan la ka sakiran miagal ka iti pikaruhangan ipelajaran dati dit sera irdi pertama kan tadi di aku dua Abraham dan Sarah umatalu kan tadi di Elizabeth Zakaria ina penaritan dati di diri nga pasangan seiman tidak semestinya tidak masalah dalam keluarga. Harohi, puri mana pagi dah kau dendong nga agungwin, tumbaan ako iti dong kasuabon nga hari mini gogol lagi tino. Ay pasik ketartit sambayang ka nga. Main po ya kami gogol lah di diri. Nga pendapat kuno pa ditim hali piadat har masalah tit isi sa ugama adat isi sa katumbayaan nga asoso nang pondok ko imisuay ugama ya di dohod asarola jadi iti sumambayang nga hali piahdat ajadi de rutin umaletang anak dati nga asoso nang pondok ko sumambayang amin manuhun na di may tu agumo na di amin manuhun di tumingkod kaltil jadi iti dua umbalan toko minting ubas kumalatang anak dati kumoiso posikan dati sebab da sumambayang okon ka sebab da moy sikul okon ka sebab pemagindalan okon ka sebab penadahan posikan dati patanamanit asal musik sumambayang asal modop sumambayang kumoduo tu mana binsuhun na asal musik saya kasambayang lapian na kumut man sanongo ito dopon arano pa kulambo lapian kulambo iri na po dua na po jadi opurimanan ko di dat saya na po nang kagayo yahay masing-masing to kana di kaposian nga ino po dihit memosik ko tanganak ko kasuabon di nga nakatanom di isuang dagina mo saya na po din nakagayo ham no kotilambus dihit sera de musik nga sumambayang jadi ilo na dat man to kay mungkin dat selama ini atau ko asaro nga nahandaman to kadi bainam may natimpunay de baino no pasik kadi tanak man timpunay suabla kadana di tanak iati mangko nga patut te iya di iati ni gida ko magulo pagangatan no paditinga impunan ubasanan dati dat atau kaing kakat mentadit walay dati apa kasaliwan nga irikaw mirikaw ta ko pos sumambayang nakuroh tu sayra no pamirikaw ko pasarahon dati ko posian dati kumakin rohingan kalau sekirangan dati pagalod di taso tidak didit ay di aramay ko piyongon pagalod taso anjing kan mia galil taso tu saya no po suhuon di sangano daw mirikaw
nga intangan padisangandum haro bahaya ka amo, haro korita ka aiso. Oke, selamat ba ingkakat ka, ingkakat pamanawi taso. Ihati ka daw nga sayran pamiri kau toko sumambayang ka daw. Milodi datid pamusarahan dat ikinarahingan nga yun di. Kas sumambayang toko om kadid di kinarahingan. Kasih mintong bah ang pamanaw na di ka. Salamat na di ka. Isalamat atau tidak di nga iso isut tagayo. Kasambayang na diham sigog kadid na si Jin di tadaw bay no. Nga manta kan nasambung ay ka guri lagi. Tu agayo hikamoyan ilo. Sayra na pod kahiri kau toko sumambayang toko katahak to kay kaposian dati daw kumakinarahingan. Purimonan pagi dati nga o simbayan to kun iswang tindalan ng data daw antakan idi. Miya galidit ano mangku moda si kapiyo. Katahak to kun kinarahingan kaposian dati menuno na pay kajadi paduli ka. Tu kinarahingan pa ingigit daw. Apatay kapaing kukura keadaan nga paingigit to kan di kinarahingan. Amin. Apa naik? Maita ko pa upo tayo takuri no. Oke. Jadi miagal na dit ay pantamangan da kinarahingan kumadati. Sayra na pod pasarahon dati kaposian dati mirikaw. Ilo na kapentingan dat itino pamirikaw nga penting. Iswang dat panadudan dati kumakinarahingan. Ayha araraw kunatih ka. May pagkapiasa rahom piro na minit sambayang dati ano ako nakasiwat ka ay sumambayang tok pataruhay araraw ko nati ka kumbalo ko naman timintang gadaha sambayang may papasang ijam sambayang ako nang bobos ko nakanuman na ruwa irim ay kari ka 5 minit kubasan na dati sumambayang 1 hingga 2 minit no. Jadi hingga di kemudian araraw ako tika 2 minit nga ay kasap pamirikaw na sumambayang araraw ko ti ako nakasampat kam suway na dan nga si tanga jam mo sumambayang ki ong senjam irim barok kemudian araraw ko nga sa takat 1-2 minit miagala di mandat ka lampu traffic bo o silaw no nga mamano po riso sigo gadi kalanggar na gidi sangkura na gidi sinanang indid o silaw na dim andad ka na gidi pira na minit ti lampu traffic gidi ay karikat ha pada minit iri isuang ka sa minit 2 minit nakanud minantamong gat keselamatan isuang nga tindalanan no ihati ka daw nga megalid mantad ka sa minit ka 2 minit dati mirikaw to ka miyampay da kinarahingan o kon nakakanum mantamong gat tinano nga iti kaposian dati dat miyang pakinarahingan nga atamangan tok hindi pailatan nga irikaw nga idi say da ko pailatan da dandong kulo maka irikaw nga idi tok mirikaw ka maka. Oke, jadi marilah kita duduk dan mendengar Tuhan supaya Dia boleh memimpin dan memberkati kita untuk hari ini. Nga itapat ko pila idohod apurimanan ki. Aku ini ramayan ko pi adit kano sumambayang kahom. Nga iri ni bagai pagumbalan di man ko pi ba. Haro pwede nga mambasa dadi yoho na pom aku dadi aramayan nga iya din na gidagandit kangam ko pwede bo patut haro pada ngayat ay makanan rohani akon ka sa mata-matad sumambayang no nga ina pait penekanan dati do kaswaban na bayna nga iti doa pribadi pati bo suway na gandi doa dalam keluarga di nga iti doa pribadi miloh na pom tiada maaf da kaliho teko oiduan dati itu sumambayang secara pribadi sumambayang ikagumuan miloh po dati borosan nga sumambayang na padad it sosangulun it iya
mila na poham tiada maaf dat olihuan te ko adaan no. Jadi mahan lagi ako piyo panatasan no dati itu itin no boros sera no pamirikaw tako nga papasarah tako giya kaposen dati kumakin rahingan siapa tahu dat itin no kasuabon na bayan no kalimpupusan dati da isuang kaposen tako saya di no kayo lagi di konihab hara berita keluarga dat tarima dati dat sangulun anggota dati sangulun Elda Hilad Gereja Kinarut Elda Benjamin nailan dati dat minidup pagun jadi siyo kumadi keluarga di siyo basok usya di nga lai digadid anak ko pirubad sebab ditit keadaan da PKP antakan dapat di kapi kadilam karubahay di Gereja Kinarut senang bekerja sama di sini sama-sama di Iswang dan pelayanan Jabatan Kesehatan khususnya wilayah 9 jadi iso kinatagakan dati da agayo pakagu mantad di Iswang da pelayanan may ta kayo nila suko nga Iswang dat sambayang dati. Oke, jadi haroh pada adil itong Pinay nga pukul 5:66 mo di nakatalib-talib di timpo dati di bahay na siyaw awali dadi nga anharuh himadi lo pelajaran no ani ba dadi tesaro ko dito no nga puji Tuhan tu nakaano kasari tako dat miyampay dat kasuabon da bahay no ina po dihit kalimpupusan kapila pelajaran dati nga sairaan pamiri kau toko papasarah toko kuposian dati kumakin rahingan nga ilo na hit tuntutan dat cari dulu kerajaan Allah dan ina po dahit susuai nga patambawanin dat kumadati ka kamuyan na po nga pagulunan gya dati kinarahingan dahil lalo isiya na gya taukih dati jadi apatut na pagulunan pa kayo siya puji Tuhan mantad ginapagyampayan dati miyampay tak pakago di Kaunsikahan Production da insan po tampinay masmil katalipon dati magisisa takad Iswang na sambayang Magisusuay katapurimana Torili mo Dato sinruwala Kada katongo Haroson lihon Haroson lihon Nong itambalut Yesus kasasarit korong mamoduli Ay soko ilwan sinunod daw kadang katong Yesus na sondihon kanang misisa ato ko adot Iswang na sambayang kinarahingan isuang kerajaan sorga kasuabon diti insan podot sikaw yahay tuhara kasiwatan dahil alumis mihampay dia isuang dat pelajaran di kasuabon na bayan Tuhan kasuabon diti berdoa istimewa hay mentok di keluarga di Elda Benjamin dan datang kiadan di siya patumbayan ni hay dat itinal kantakan di kosinduol dadamat yan isuang pemagunan
Jadi mantadi di main anu ada kekuatan dat iman ya lo moidet ada di terogan mila gunaon tika siwatan no galiti dat papatangkid dia lan mantadi harapan di umat-umat no mentok dia anu nila kesabaran tumaguang iti terlebih pementok di karuhang di siya supaya tetap da ogirat minsan makasari ko nga dia. Kung sikaw Tuhan tu miyampay ka nagidahay isuang datindalanan dahay kapasyan da bay no may na barkatayat nuno na pa'y usahaw sa dahay may datay hay kainsado man tadi pangahakan no iti na sambayang dahay masaran ni dahay isuang aran ni Tuhan Yesus. Amen. Oke, kami sih kau kumadati insan padat siyo kumadit wagu pakasuang tu ikalim pukusan tak ada tinga mila hinod mintang tak di panugutan antadi la Facebook milah kunagi kadaw man pasuang ada YouTube di pelajaran maya di pasuaw channel tadaw da suab miampai tak pemati kagu dat pelajaran datid 10 hari bulan limo patadaw mo orikotet Valentine Day gitu. Jadi ada dako lihuad manha kejutan pasangan dako akon penda ko tumayaan takot ti barang iti nga hay ako malaman ha kanununo gi no di sala dat iti ini panimpunan tadaw no pasuab nga kapangana ki palajaran dati no pay tadaw bay nga kapangana ki bulod tasuh gi tadaw da suab akara kapi ato kilaw karay to ko dat kilaw dat suaban da suab. Jadi hinakaw na miyampay takan na kagod kasuabon na suwab timpo di miagal pukul 4:60 na kasuabon hinakaw po pisanangan na kasuabon.